Kabate CTV. Nagi kubor mendaka janme tung ini khmi shwa yakiman naga jela. Kinong yalam jangga New Trap Youth Council haka arhu New Trap ujemang arjar arfsau kila ajungmut ya ke Director General of Police ke jela kakong ida shisha nongrang baka tanat pulit kan tau no da ka kenhun ka kerpang lani ka special team janggi pulit kibala tip bha shipang ka NDPS Act kenang bala da ki pulit ki yokem ya gisnar kai drop ondala poi hakmat gaying bisyar kinong ya side ain kin myo daw banya side na ka bentaban panjamin ya kisnar khai drop ka sarkar Meghalaya kapala yo ya ka jing bethak babnia banshim ya kilat jingeda na ka jingwan lunch shop jongga eryong remal nadu ka miet arfun retrik jemang arjar arfsau bat ka bandang beteng hadu ka arfu pratrik jemang arjar arfsau kala betha ya ki deputy commissioner jonggi district beper ke jela bakim dei satyaban thia nrei ki dei ban long ki bapek ngor baro arfsau gentah haka arfunyu tarik ujemang arajar arfsau uba presiden tensong uba de usembut menteri rangba jongga jela ulaya tu baka sarkar kalong kepala penkre ban ajing rap yaki nong shong shnong jongga jela la raja kinu gejinglen shop kibawan naga bor jongga mariang naga daw gejingwan yuk kejat jongga eryong remal ula penturu yaki pait ba nong shong shnong jongga jela ba kim dei ban ki kuslai hinrei ki dei ban ai gejing lang bat kitna trekam beper jongga sarkar jela hagi shnong githau bat hagi district Wayu samla naga shnong Japur rigok jongga jela Assam yau balatip kerteng kum Ranjit Das ula duai yala ke jongga jikim hadien baulangam jelop kat baudang jingi hakawa umtro kabadona than bernihat Riboy district kani kala jaha ka arpun riu tarik ujemang arjar arfsau hakapor kumba san baji hadu riu baji janmiet layatu bau niu samla ula leika shawa umtro badki parlok namar baga deiru kesengi ublei hakabaki nong jungok kai pertai jusmat bha banle jingi hagani kawa usembut menteri rangba kajela uba presiden tensong uba khmi ya katanat kampo ien haga arpunyu tarik ujemang arjar arfsau ulapan pau baga jaka kapaki brio ki banabar jela ki sa bean haulum survey kadai ke badang hab hapo uput usam jongga cantonment balapek bat khmi daga defense state officer Guwahati ulaong bawat ke sarkar jelaru kam kwa ban ai jaka sa ya ki brio ki besuan rung bat sa bean re ka ain kadon ban le ya la ka jongga kamram hagabai dei ber ke jinglek pen pra jong ka New Trap Youth Council ya ki yeng jong ki brio ki basa bean halum survey uba preston ulaya tu bakani ka isu jong ki brio ki basa bean halum survey kadai kepala don hakti jong ka yeng bishar Meghalaya High Court bat lasai ka sengi ka yeng bishar kan syong bishar hagabai dei bat ka jing kandang bat ka jing pen pra ya ki yeng hagani ke jaka Kah New Trap Achik National Movement Madan Riting Circle kapala yo ya kajing ujor nagi paitba haga arhunyo tarik ujemang arajar arfsau kala le jurep kendit ya ka tendur syat jingbam kabadon haga shnong waktip tho Madan Riting Shalong hau kerwa bala pha daga seng syakilat pathai kubor rengkat bat ki video bala ringhi daga seng la pentip baga seng kala lap ya kajing le si ketendur syat jingbam Khan Bakery hakabaki nong tray ki pun ko ya jaka terlihat jingbam do sensar ka top kabadon daki we bat ka jingboy kiskan hak jingbam ka New Trap Integrated Territorial Organization Maukurwat Circle haka jinglek bani kendu yo Deputy Commissioner ka Southwest Khasi Hills District kalamaham bat aipor tang artayo baga sarkar kan penbena bat pelaj no ya ke result DSC uba Thomas Tenriang presiden kahito Maukurwat Circle ulaong bau DC ula kular ru ban penmi no ya ke result ha katayo ba arjong benai jeliu kaseng kalamaham ru palada ka office jongga district selection committee kamle AA kaseng kan perlong ya ke jingshong kelan mengor hado arpusau kenta hakmat ke DC office uba porli suting ubala sanku arsnem karta na kasnong tasor
Riboy District. Ubala syakem haki pulit haka arpulai tarik ujemang arjar arpusau halor gajing suba ba udai badon ketiban peniap yo wayu samla hayeng sa jong u haka shnong tasor daga bapom daga wait na din rendang ula khlat no hakti pulit hadien gajing stam kablakta e kabor perkhat perdan. Kawai ke Islam ajeng hikai kepala seng haus nem kat kendai spa kendai pun riu kat badang mi kisngi bat gisnem kadang yai ting shan bat yo ban khait yo so jong jing job dagane ke jing la ban le ba kinong hikai ke Hills Crest Higher Secondary School kilapan pau bagi dap da ke jing sngo sarong ye ke jing job jong gi kena school hagane ke examen SSLC arjar arpusam la partner school tang khat ringut ki khna bani kun ya gane ke examen but ka result kalong shispa na ke shispa hagaba baro ki khna ki pass harangkat bat laingut ki bayo rung haga top 20 kalum perdi yong pia haga arfulai bat arfsatri ujemang kala penlong da gijing lek kai drama hayung wali dagi arteli ki param bala ai kerteng kan nong keliang bala tho da u tre borlang lalu bat ka kit kra bala tho bala penbit penbiang da usi pasakhiat yaini kendia shwaba ki pai ba kin yo ban sakhi ya sawang ka kala don ka jingelang ka balengkot hagaba ki riorang ba ka lumperdi yong pia kila pasat ya ki kentien shabang ki nongrem jongka bampalar daga ba kenturu ya ki khon samla ban longi bakit kia ban penne pensa ya ka ni ka dustur ka ba pen i ya ka jinglong kerpang hakmat ka pertai kador bar shnong erpakon kala kentait mardor bani shimenta haga jingelang peace meeting balakot dau deputy commissioner jong Riboy District haga arhunyu tarik ujemang arjar arpsa kajing khot jong deputy commissioner ya gani ke jingelang kalong ban penne ya ka shongsuk shongsan haga shnong erpakon hadin kajing syak peniap jong ba kermen lengdo nong light dangshen kador bar niam jong sen ra jowai haga arpun riu tarik ujemang arjar arpsau kala penlong ya kador bar gikni bat kchu ga siang hamadan knya perthat kabadon hadulong po hali kador bar niam gadai katana terekam ka bakong santam hagi khon ga niam tre naga bentaban perkhat ya gi kam niam hapo kara jowai udaloi jong ga elaka jawai uba puramon genjing ulapan pau ya gejing angnot ban penki imbiang ya ka pasti rengkau hapo kara jawai udaloi ulapan pau ya kani gejing angnot hapo ka dorbar niam jong ga sendra jawai kabalalong haga arhun riu tarik ujemang arjar arpsau hamadan kenya perthat kebadan hadulong po hali ka kenhun 4x4 football club kalalong kalado hadien makalala ban pulim no ya Shillong Soccer Scout dan lai lakaway haga final jongga first San Jose Warba Memorial Football Tournament arajar arpusau kabalalong hamadan umro mau ke siang ya kini ka final la penlong haga arpusan tarik mentau benai bat la penya ya kini ka tournament daga mau ke siang Sports Social and Cultural Club mentapat ini pai syakimat kubor na kelengkari. Bongut Gibril kila yap na kadau ke jingkruit ke cyclone Remal ha West Bengal. Kiding gisi giklem bat gisainar elektrik kila dekut ha ke jingkruit ke eryong ke basyirkai. Arngut na kibayap kidai kibatengko ha usainar elektrik badang donding kat ba weipat ulayap na kadau ke jingklem ke yingbril ha ke jaka baudan. Ka Sorkar Rajasthan kala panjing mut nagi pai ba bakin pha kijing ai jing mut syaka sorkar bahkan penkre ya ka mang tengka na bentau snam arjar arpusau arajar arpusan ka sorkar kala pentip ba baro ginong syong snong kila ban pha ya kijing ai jing mut jungki khenang bakan yarap ya ka sorkar ba ka mang tengka na benta gitanat baper kan long ka babiang khat laingut Gibril kilayap hagi benta baper jong Telangana kentop hanong ba Hyderabad kadau ke jing yap Gibril kadai namar ke jing ter ulap ba wajur harangkat ke jing tiet uperthat ke jing kelem gidieng gisiet bat ke jing kelem ki kenro ki babun ki jaka ki syong klem boarding nakadau ke jing tukut ki sainar elektrik ki pulit ke Goa kila kem ya khat wengut Gibril ki bayatong ha ke jing lakai IPL cricket hapdeng ka Kolkata Knight Riders bat ke Sunriser Hyderabad ki pulit ka Karnataka kila yok kem arpusan ngut Gibril hadin bagi pajbor kila tambor ya ka police station ha Channagiri kebadon hapo Devanagari district
Kajing tambor ke pai ya police station kadai namar kajing yap jong wei brio hapatau. Mentatung ini kami yakimat nak leng kiri ke partai. Hadian baula job biang ya ke election. Presiden ke Lithuania Gitanas Nausėda ong baka Lithuania mentakan kam penlejing mut kumno ban penklan ya ketenat sipai. Nausėda beteng biang sa sansnem Presiden ke Lithuania hadian baula job keput ha ke election ke badang syudep ban long ha ke singiu blay. Nyomut ki sipai ke Pakistan ke lakelon yap ha kejing siat bat ki leno hak tem sipai ke badon ha North Waziristan hajan Afghanistan. Na pedeng ke bayap uwe udai Lieutenant Colonel bat uwe pat u Captain. Baro on reumut ki leno ru ki lakelon yap ha kejing siat. Kalau mi kejing ki ke bajur ha nong ba Istanbul jong ke Turki hadien ba ke Israel ke lahiart ma ha Rafah. Kipai ba akila Turk ka office jong ka Israel ke badon ha Istanbul ban persya ya ka jinghiart ma ka Israel ya ki nong Palestine ha Rafah da ka bara ya ki banner ki ba thok penrem ya ka Israel bat baki dawa ban ai lai lu no ya ka Palestine. Ka National Disaster Center jong ka Papua New Guinea kala pentip baki don palat arajar ngut ki brio ki bala syatep im ha jing tua khendo ka Bashirkai ha Enga province jong ka Papua New Guinea. Kat kum ka khubor na kani ketanat la pentip baka jing tua khendo haduk mentaru kampat sange bat dei na kani gadau baki kin hon ya rapro kim not bantur bat kim yo lat ban lei sei ya ki brio ki bala syatep im syapok khendo. Chief of Staff ke Hamas ha West Bank Yassin Rabia lakelon yap ha ke jing hiartma ke Israel ha Rafah. Ka Israel ke hiartma ha gitain Tal al-Sultan ke badon ha gitain cetai lam sepngi jong ke Rafah. Kisipai Israel kila kamba Rabia udai unong yalam jong Hamas badon ketiban hiartma ya kisipai Israel ha gisnem arjar iwe bat arjar ar. Nyongut ki brio ke layap na kadau ke jingkruit ke cyclone Remal hakari Bangladesh. Naduk kami singi ublay ulabba bajur ulah ter harangkat ke jingkruit ke air hagi benta beper jong ke Bangladesh. Haduk mentala itu bakidang don sa arngut ki brio ki badang jarangai. Khatsan ngut ki brio ke layap bat gidon bon ba ki jing julor na gadau ke jing kruit ke eryong ke bajur harangkat ke jing hap pria ke bakat ke bol ha ki benta beper jong ke United States of America. Ka jing yap kala jah Texas, Arkansas, Oklahoma bat ha Kentucky. Ha Oklahoma layetu ba ke jing state jong ke air kalong hadu arspa 100 kilometer ha ke Shikenta. Kidon gomba shispa ngot ai ki brio ki pamensau bat dagi spa tali ki yeng ki pala julor ha Texas. Kajing ya brio na kadau ke jing slay ha Rio Grande do Sul ha Brazil kala kiu sya ke shispa nreup kondai ngot. Hadu menta kidang don sa san pun ringut ki badang jarangai. Ka sorkar lapen kenria no kumba R.9 million ngut ki nong syong snong na ki yeng ki sem jong ki namar baki syong ki sa ha ki jaka ki bum long shngai. Sau pongut ki brio ke layap ha jing ter bom ka Israel ha Rafah ha kamit sngi ublay. Ka Israel kala ter pratali ki roket ha ki jaka ba syong basa ki brio ki bala petwir na la yeng lasem. Ka jaka ba ka Israel ka ter bom ka day ka jaka basa dagi hajar ngut ki nong Palestine ha ki yeng bala syukia da ka plastik bat kitin. Ka Hamas kala penrem ya kani ke jingle ka Israel bat kala ong baka day ke jing penken ya ka hukum jong ka International Court of Justice. Kito kilong gimat menta ka janmian kublay.